Merhaba dostlar, hayırlı günler arkadaşlar. Bizni sağıngan olsanız biz kene efirdemiz. Evet dostlar, bugün sizlerden men Elina ve dostum Feride bulunacağız. Geliniz bugünkü günümüzni birlikte başlayık ve faydalı bilgiler alayık. Aklınızda tutunuz, bugünkü bilgilerimiz tek faydalı değil, emeklenceli de olacak. Buna ispat olarak geliniz birinci levhamızı seyreteyik. Я. Ты почему? Ну, чтобы прям за малышом прям смотреть, прям папа. Почему папа? Потому что он нам все покупает. Папа, потому что он защищает нас. Папа, кто строил тот и главный. Папа, он зарабатывает деньги. Дети, потому что это будущее. Главный в семье должен быть старший. Это бабушка, мама, сестра, папа. Папа главное, потому что он самый большой. Папа, потому что он там разберется все. Папа, он защищает. Папа. Почему? Потому что это голова семьи. Папа и мама. Почему? Потому что они взрослые. Папа. Почему? Потому что он старше всех. Feride, білесіңмі, мен не үшіндір бұл мевсімде да çok кезмеге істейім. Бұл мана таныш істек, ama қышта çok ерлерге барып оламайсың. Мен меселе дағларыны пек sevem, ләки қыштан да насыл кезерсің. Кезмеге olmaz, ama кел достарымызден мерақлы фактларын пайлашайық ве ойле өз кейфімізді көтерейік. Разым ведер ал башламаға теклif етем. Feride, сен білейдіңмі, неге дақ деп айталар? Бұл суал үстінде түшінмеген едім. Мен дейсе жауабым бар, ләкин кел баштан евбеті келifhamызны бақайық. Dağlar hakkında 5 meraklı fakt. Birinci fakt. Dünyamızın en yüksek dağı Everest ya da Jamalungma. Onun yüksekliği 8848 metr. İkinci fakt. Annapurna dünyanın en tehlikeli dağı. Üçüncüsü, dünyada 7200 metreden yüksek 100'den ziyade dağ var. Dördüncü fakt, en yüksek dağlar bizim zeminimizde değil de Mars'ta yerleşir. Olimp, Güneş sistemasının en yüksek dağı. Onun yüksekliği 26 kilometr. Ve beşinci fakt, bazı vakitleri dağlarının tepeliğine pembe tuzlu kar yağı. Elina, men tap meraklandım. Dağ bu ne eken? Dağ bu toprak üstünden 500 metrege yükselgen bir yer. Ya yüksekliği 300 metr olsa bu yer dağ sayılmay mı? Yok, bu sade bir bayırçık olay eken. Pek meraklı. Lakin bilesin mi Elina, men bilesem seni başka bir malumat şaşırtacak. Aslında dağlar hakkında da çok şaşırtıcı malumat var. Gel şimdi daimi rubrikamızı bakayıq, sonra ise devam ederek. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы научимся декорировать с вами баночку холодным фарфором. Она станет главным декоративным элементом на вашей полочке. Нам понадобится любая банка, силиконовые формы, стеки, краски и холодный фарфор. Это такая масса для лепки, которая застывает на воздухе в течение суток. Для придания массе цвета добавляем в нее краску.
Таким образом смешиваем необходимые цвета. Чтобы масса не прилипала, смажем руки маслом. Мой декор будет в форме ягод. Для этого берем кусочек массы, раскатываем ее в колбаску. Стеком нарезаем на кусочки и скатываем в шарики. Это будут ягодки. В каждой ягодке делаем углубление, стараясь сделать ее более реалистичной. Чтобы сделать листочек, берем шарик, прижимаем его. И с двух сторон пальчиками вот такое движение, придавая форму листочку. И с помощью стека делаем насечки. Для ягод более сложных форм воспользуемся силиконовым молдом, но прежде также смажем его маслом. Таким образом, подготавливаем необходимое количество декора. Фарфор бежевого цвета равномерно распределяем на крышке. Зубной щеткой придаем ему фактуру. Это будет наша имитация бисквита. Крепим наши ягодки к крышке, располагаем близко друг к другу, помня о том, что фарфор дает немного усадку, то есть наш декор немного уменьшится. Для дополнительного эффекта возьмем мелок, поскребем ее, создавая эффект сахарной пудры. Такую баночку можно заполнить орехами, специями или наполнить сладостями и подарить подруге. Ну а я с вами прощаюсь. Смотрите рубрику «Чибер эль Чиклер». Творите вместе с нами. Көріш кенже! Фериде, сен ең yüksекда хақтайды жақыласынмы? Yok, мен білесем ең yüksекда Эверест olғанына әркез біледір. Мен де бұнда емінім, чүнки бұл дағның yükселігі аман-аман 9000 метр. Менің мәлуматым есе базы дағлардың топесінде пемпе қар olғанымен бағлы. Acaba ne için öyle eкен? Gel bu sualge cevaplarımızı seyircilerimiz bizim içtimai yağındaki sayfamızga yazsınlar. Pek yaxşı teklif. Şimdi ise men rahatlanıp nevbette kül yuxamızını bakmağa çağıram.
Ассаляму алейкум, эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Айше ve кардашым Эльмас çalışамыз. Якынларда алимлер мираклы bir фактын пайлаштылар. Эвелері алма тереге киек сайылған, яғни оларның мейваларыны тек айванлар ашаған. Ең çok есе bu meyvаны аюлар sevген. Олар да алманың тарқалмасында іштирак еткенлер. Onun için bu faydalı meyve Orta Asya'dan kelgen dep sayıla. Söz gelimi, alimler dondurmanı da pek faydalı dep elan eteler. Onu balalar sabahlık yerine aşasalar, mektepte pek yaxşı okuyacak ekenler. Alimler bunu sınavlar yardımıyla anıqlağanlar. Men bilsem bu balacıklar pek çaslı. Evet, sabahlığa dondurma aşamak pek lezzetli fikir ama muhayt olmak gerek. Bugünge bu haberlerin epısıydı. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Elina, biz yukarıda en yüksek dağ haqda ayttık, lakin bunda da bir şeyini aytmağa gerek. Evet, men bu malumatını bilem. En yüksek dağlar Asya'da yerleşiyor eken. Ondan da gayrı bazı dağlar yanardağ ekenler. Dünya dağlarının bağlı meraklı fakt çok. Lakin bizim Kırım dağları haqda biz ne ayta bilemiz? Kırım dağları balık lavadan Kefige kadar serilgen ekenler. Da bilesmi Feride, bizim dağlarga pek çok yer ve şiir bağışlangan. Söz gelimi şıbdık bizim nefbeteki rubrikamız. Buranıma geç geldi, soğuk varına getirdi, erirdi diyeseti, gereklerini buzlattı. Ortalıkta samata, hiç günleri azbarda bek sevilir babalar, kardam adam oynamağa, kar topu oynamağa. Kırım dağının umumi uzunluğu 160 kilometrini teşkil etti. Kenligi ise 50 kilometre eken. Feride, sen bilesini en yüksek Kırım dağını? Evet, bazı vaxtlarda bizim yayınımızda bu malumat endi aytılgan edi. Eşitmegen seyircilerimizge ise en yüksek dağ Orman Koş dep tekrarlaymiz. Elina, menim akılıma şımdıkda bir şey keldi. Bazı dağlar okeanlarda yerleşiyor eken. Hiç de düşünmegen edim, pek meraklı. Söz gelimi luğaçığımız da pek meraklı. Bakamız. Selam aleyküm benim küçük kardeşlerim. Soğuk ve bulutlu havalarga bakmadan biz ana tilimizni öğrenmeye devam etemiz. Ve bugün de men sizge birkaç frazeologizmlerini hazırladım. Başlayık mı? Hayırlı kunde, hayırlı saatte. В добрый час. Тіліні ебере бермек, давать волю языку. Дердіні açmak, изливать душу. Коречегі келмемек, глаза бы не видели. Перенадеви etmek, делать из мухи слона. Руху yerinde olmak, быть в духе. Булюр кошуклер kurmak, строить воздушные замки. Ağız patlatmak, разбрасываться словами. Demek dostlar, mına bu frazeologizmlerini siz öz lügatlarınızga yazıp ala bilesiniz. Onlarını ezberleyiniz ve onlar sizin nutuğunuzni mutlaka yaraştıracak. Men ise sizlerle sağlıklaşam. Lügatçık rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Doğrusunu aytsam, biz dağlar haqda laf etkenimizde men tek Aypetrini tasavvur ettim. Men de öyle, lakin onu Yalta tarafını. Anladım, bu pek manzaralı yerler. Men dağ mescidden Yaltaga ketkende көрінген dağlar manzarasını beğenim. Bu pek dülber görünüş. Söz kelimi bizim yakın vaxtlarda Yaltada çekimlerimiz yok mu? O yol boyu gezmege isteysin mi? Yür bu haqda muarirlerimizden laf edeyek. Dostlar, biz kezinti haqda laf etmege ketemiz. Sizlerden ise gelecek yayınga saqlıqlaşamiz. Görüşkенче!